November ni somthum thole ni ani a INP Mizo channel atangin kan lo lom le cheu nizan kha Myanmar chanchin kan ti chuak thei talofa chu wangin tun tum chu nimin lama Myanmar ram chanchin tlang pui kanan update le loka zanin lama chipchiar devati chua le tepo kan tumanga min lo thlir sak le theu bok don nia chumi ma in COVID-19 variant thar chung chang kha WHO lamin warning an chua hi apoimo ema kan riata wangin toy te in kanan soi masale lokange South Africa rama an mu chua thar le tak COVID variant thar Omicron hi khovel puma atai dar le mai theina chan sa om ani ti in ram tin te chu in ring renga om turin WHO lam chuan an cha na sa hlea Omicron COVID-19 variant thar hi khovel mun tina tai dar mai thei din muna ading le mek to a ram then khata chuan ngong na sa taka nei le nge yang ti in nemin November ni som ni le pakua khan warning an chu ani Omicron omdan het hiam turin a thana zir le angai don ni in an soiboka kar le lama khi chuan aziarang a omdan tlang pui chu hreman turin anin beisei ti an soibok Chin state chimlam mindat lampo hi aral muang lo hle nemin November ni som ni le pakua tlaidar thumvel khan minda ta tanga matupi kalna kong pui dunga pa fahni te chuan terrorist sipai bom kam an rafu pala hliaman tuar ni in CDF lam chuan an soi afapa zok hi kum ni mi ni in akutabung ni in an soya CDF ten clinic an siam na lam pan puyan ne an nun na ta nero athaphan omlo ni in an soya ma se he no pang te ro hi chu adam chungin kutle lam nei lovin a khovel mang to don ani apoi thei khop mai terrorist sipai te hian kongpui dunga thingtlang khuwa te an roka an hal sak thin ba ka tuna kan soyang hian civil mi te kal vel na tura po boman kam thina bom phel vela boi thak le thin ni in CDF spokesperson ko yoman chuan a soi kan puan tak terrorist sipai ten than tlang khopuyan hal non le November ni som ni le palitlaya an hal kan ta ka khan Roman Catholic biak in pakhattelin in som kwale paruk akang ral ni in nimin khan than tlang rehabilitation committee chuan an soya office venga in som li le pakhat agriculture venga in som thum le pakua lungtrial venga in som paruk akang ral veka hetia akan chan hi terrorist sipai ten ral thuam lena an ka awanga ni September ni kuwa atanga November ni som ni le pasari thleng khan thantlang khopuya hian terrorist sipai teral thuam lena wangin voi kuwa zet kang maya chuak to a in zathum chuang akang ral to ni hi Sakain region Dipeyen township nyong la khoche vel chu November ni som ni le pasari tlai khan helicopterin an kap chiam to a chutia an ka chiam nu chuan November ni som ni le pariat khan nyong la kholam pan chuan terrorist sipai zale somnga vel sechi khuwa atangin an kalta a chung terrorist sipai tele Shuibu flash and storm PDF pol rang in kopte chu November ni som ni le pariat nimin pia khan anin kap na sahleya Shuibu flash storm le PDF tang kop lamin an lo ka pani an soidan chuan terrorist sipai somnga vel zet an kap hlum terrorist sipai te chuan nyong hla kholam panin sipai enge mozat ke inan kala PDF te nen anin do ba ka nimin tuk lampo khan terrorist council chuan helicopter pahni mangin terrorist sipai te an ka pui boka nimin tu khan PDF lam mi pakhatin hliama tor pha ve bok tin November ni som ni le pasari chomadar som vel khan Sakain region Minkin township huam chunga operation clearance nei anga intivei vak Pyusawhte pol te chu Minkin PDF ten lo changin RPG inan lo ka pa Pyusawhte pol som chuang an thia medang som ni chuang in hliaman tuar ni in nimin khan an soibok nimin lama po khan dipeyen chua lam le tlak lam te chu terrorist lam chuan an bei chun zom zel bokani hetianga tha an thobel na lama
dipeyin tlak lamakal terrorist sipai te chuan sat pia chin khua abu seng tu ten an bu tharan da that na thlam te chu an hal chiat sak le na sa hle ni tun lai hi phai lo nei te tan chuan thlai thar seng hun lai takania abikin kol phai lama thlai thar seng tu te hian an bu thar ba ka an lo lam chuak riak te po an da khol na sa thina nimina sat pia chin khomi te phai thlam an hal sak chu thlam panga lai mayania heng chung kwa te na kumpui ling leta ha taka an tho chua hi chu tlai khat thil thuwa sipai kuta akang ral le ta vek ani hi November ni somni le pakua nimin tuk dar sari le minute somli le panga khan tamu khopuya chong net chi police camp chu tamu PDF battalion 1 noya 3rd infantry Burmese student organization BSO ten anvaka pa indawna te naw deuh an nei ani nimin tu ka anin ka na terrorist lam sipai pahni an boral ni in PDF lam chuan an soya silai pahni le silai mu engemaw zat an lak sak bok BSO lam thi le hliam tur an omlo khetet media ina chin chia dan chuan nimin pia November ni somni le pariat le nimin November ni somni le pakua ni ni chung khan sakain region huam chung chawa hian terrorist te le an lamtang Pyusawhte pol tenen an vain mi somsari le pathuman thi ni ina soya rampum huap chuan an thitam le viau mai theni Mandalay khopui pichi takun town Sipa MPT telecommunication center office a omhun khurmek terrorist sipai te chu nimin tu dar sari le minute somli le panga khan Mandalay generation Z power ten bominan beya terrorist sipai palian thi ni inan soya chotianga an be nu chuan terrorist lam chuan voisom ni chuang silayan kap na a Mandalay GZP lamero himdam te inan tolkir le ni in anin soi Rangoon khopui pazun town Sipa Buchuk road le road 49 to pa motorakal mek kuse tu cho not uklapa lam mi chu November ni somni le pasari zandar som le minute somli le parukan sipainan kap hluma voina an voi liam kuse tu cho hi sipain ding tur an ti po in thatakena ding ve maya ding du lo po ni lova chuti chung chuan ama tak an kap ta tho ni soini in abula thuve anu puero an kap lovani chutia an ka hliam nu chuan damdoi ina pon kalpui lok chuang lova nimin November ni somni le pariat jing lamdar ni khan sipai damdoi ina anda ania hriatani nimin khan achung ten na sataka an ngen nuwa aruang chu an chang thei ta rama ma se ako chung an hong le ngei ni in an thui pin na nu ma a om le tlat mai aruang operation tur hian achung te phalna engma an zot chuang lova tin silaya ka khania engwanga ako chung hi hong kher ngen ni ti rilruwa a oma achung te po an oma nuam lo hle a ako chung lam te hi akim le me wangem engma hriat thei to lovani kan channel clear tu te zinga Myanmar plaza hi engdor nge ti lam hoi zona kan muwa kanan chan sakluk bokange Myanmar plaza hi Rangoon khopui lailia shopping mall lian tak mai electric bungrot chi rang atanga nitin mamo lifestyle chi rang taksa le mel ti moina atanga eitur chi rang fast food thingpui dor chenin computer le TV pheikhok tepo kim biai anzor nania a intluk lo viau na chungin aizola millennium center ang deuh hi timayang dor chi rang omna ani bermai plaza hian square meter sing lia zaw a oa baka a pavilion ringot po hi square meter sing ni alani boka Vietnam company huang an jialai joint stock company tani in sang ni le som panga kuma sakzo chumikum December ninga a an honta ania plaza chunga hian company le NGO office rang alo omzui bok ni inan soya tin sang ni le som pasari khan Spanish company Melia anti chuan Myanmar plaza ne na in side urialin abula 5-star hotel an savele bok November ni somni le pangatlaya demonstration nei tu te zinga me pahni sipai lamin Myanmar plaza a an soi sa khan honga nei chhozela
atuk November ni som ni le paru katanga plaza anan bet ta tak tak mai chu nimin pia November ni som ni pariat ni te khan dor then khat hong to tura sipai lamin an ti chung poin an hong thadu chuang ta reng lo maya tun ma zonga rengun mi pui fuan khom na ni thin kha are nga yen ala re tlok maya nevin November ni som ni le pakua thleng khan khopui chunga thlan mual ang mai are rui maya ni tun lai chu KIA lam hi an thoma dai ta dap maya sipai nen anin rem phei chu ni lova covid thrileng wanga ni arin om berzo kani nimin lama thilom dan enin an chele tan don ang hle mai boke Kachin state munghin township lama November ni som ni le pakua nimin tuk dar rukvel khan KIA nam sipai tele PDF tangkop te chuan terrorist motor an lo lambuna terrorist sipai pasari an thi ni in KIA lam chuan an sui munghi na tanga michina khopui lampana motor te pahniakal terrorist sipai te letpan ta khobula bom nen an lo lambuna ni Sipai Council lam hi an tana thalem lova mani lam phei kha chuan tuna Myanmar ramdan pui tlo chanin atul chuan pui thling chu sipaya an tang vek mayang ti te in zomen tu na chuan a soi pong maya ma se hei hi chu an ti ngamarin om chuang lo a chan chu civil mi sipaya an lak chuan an mani kap tu turan pung sau mai thei ni sipai pensioner te po an na an chun zom tira an thodu lo chuan an pension hlo le thil dang ham thatna an mu thin zong ti top sak veka an vova chuti chung chuan sipaya tang le ta chu an tam chuang lo tun hnaya zomin tu na soidan chuan sipaya tang tur mi thar anom lo wangin an ram danin an hun to na zira alo phal ve boka wangin mipa kumpui tling to zong hi chu sipaya lak lui an tum mai thei ti te thu thanga oma ma sen ti ngam tak takero erin om chia lova an lak tam pau le an mani do tu turan siam pung don ti nani lelama chuan mun then khata sipaya tan lui tiran om tan ne soi ani bok makui region tongrin chi town chi pa thingtlang kho then khata chuan terrorist sipai lamin kho khata mi pasari zel sipaya ta na in peturin khotina an veng lalte an cha mek ni in an soya wachian ka khwa village track le samung khothara te chuan khokhata tanga sipaya lut tur mi pasari zinga tunge te lang ti lucky draw an pot hial ni ome lucky draw an siama apot fu alaka piang kha an lak lo jok don ti nani in polo chuan in khopumin sipaya kan report lo long cheu tia vauna te po khomi puiten an tok hiala apot fu tu te zinga sipaya tang du lo inom chuan sipai te kovin an hruai mayang cheu ti te puin an venglal ten an vo bok ani venglal utan zowang hian khomi puiten thlabar hle maya sipaya an lut tak takang ti ten hlau hle ni tongduin chi town sipa hian sipai pensioner za chuang an hnangaya sipaya an tang le to hlom ti ma na khan kan puang to a in la hreche kang chu sipai lam tang tam na mun ani ve reng bokani ram chung mi puite thata an malam be se na ti chevek tu terrorist sipai council ne na in nam noi company som pali lai mai ne na Australia future fund point Australian dollar million zale somnga le pasari lai mai investment alo da kham ve ni in justice for Myanmar lam chuan an soile tatlat mai Australia hi sipai council tan lo view angena langa ma se aram chung company te chuan sipai council an lo tho puiru reng thawani ti anan thre chuak le ta hi chu azia lo le devani hi Myanmar sipai te nena direct inzom na nei stock exchange satel company som pali te nena Australian dollar million zale somnga le pasari point pakua lai mai share an lo nei ve ni in justice for Myanmar lam chuan nimin khan an soi chung company zinga paruk te chu Myanmar sipai te nena ral thuam lama insum don ton na nei an niya company dang te ro chu in le lo le tourism lama te transport lama te an thok hloma ti chuan terrorist sipai ten ral thuaman nei zel theinan sum an lo pe ve thin ti nani he future fund le sipai te ne na thok dun company dang te po an hna ban san thram turin
justice for Myanmar chuan an ngen bawk ani chu tianga an ngen ba ka Sipai council de na thok dun company te chu rem turin emaw ti top sak turin emaw an ngen boka ti chuan khovel sarkar rang te po in terrorist Sipai te hne ral thuam an thal thin ti top tura malak pui turin Australia sarkar an ngen bok ole nimin lama chanchin langsar zual nizan lama kan ti chuwa tak lawa wangin tukin lama kanan ti chuak le a khati zong kha ni le phot mai sela zan lama ti chuwa le kan tumanga min lo thlir sak le theu don nia kan sanal thlir tu te in cha chunga kan lo me